Hero plan hero. Hello dolok. Hai na wait wait sa norong biso video ko tal tu ma phaika tamne hinga ang o Instagram ni reels khainai rok no. Instagram ni enemy rok no ang jodi rules khaya hanga bora sarok bai om hai leng ta ke sobraja dol rok sai simi sai buji ro mai ang simi si bujiu. Dol rok phadi sing asa kok saya kare video no jenglai sinai. Oh my god. Oh yes. Asik si ripai na jodi rang kare hinke tan pa kilo mahai ro kanai reels ma khai no hinke dol robin video viral lo oya na view ro phaya na on bagai omahai video ro khai omahai kanai ro video ma khai jabo kada hinke tai ogar ni background music le tama aya ung tama loi de hap ripai na ni rang se kare hinke ba ana ro sanma bole ani ri kajam ko ma to ang phana ri khamu no no mo am kanai phana ni reels khai je de henai tam dor kola no ro pate do kanai hu le khomu Damanik bai parmita song tabo noro ganda zamarok tai chance manglak tamane hinge chin tripura tai kaisa singer supai ata chaja ha ani boho kotor ang likhum jana mchongkha ani boho loitikong daira phaiti Dolro ang bono Facebook no go a video no Facebook no go Instagram ro tuk suka hinge rutung mani manlia final hinge tini man kha tini maman hinge ang bono iko rus ma khaisi kata tai tam khaisi ne bura sarok baise rus khaya hinge leng ta khai sobra jao hinge ba ma khaisi kata Khao ma kasam. ong kha ni abo ko tono tai phuna na nanglia manan fuka nang phongo ba sa hinge bras bo khaya hinge kodudi oroni nai phana manlia Agi ano ane amas hao college thangai kaham ke pori di henai amani ko khne go jodi college thangai pori tongkha engke tabo kaham ke om hai rong naina nangla khamo o badra masne sui ma sigla rong naina nangla khamo ehi angke sao no joda se pombam khaina mujo engke nong ne bagai tamo hor khaila ma da aram ke fen chalu go aram ke ong ma bele asik se jodi control khaima ya heke ekona thangai pombam ong lai se de social media phayo om hai bak jodi ta khai ba bebe ang tai tongmali ke samu tuma sura Ba nanggo nai thamani oh tini horala jeng ekdom anglai sinai kisa saban ba kaham ke sui toni oh my god Hinge dolo tasing simino Instagram ni enemy kokborok no rules khaimani hinge tai kaisa tongo obon nai ke jete bo dai bo pong nai ke jete bo da bo kobor hinge tini to fino jeng left side tonia kare right side thangai din haijra azai lainai গাইস আমি অনেক জায়গার নাম দিয়ে ভিডিও বানাইছি বাট আজকে আমি কনফিউজ হয়ে গেছি কোন কোন জায়গার নাম দিয়ে বানাইনি আর কোন কোন জায়গার নাম দিয়ে বানাবো বা ত্রিপুরা আসক জায়গা কমুখা হ্যাঁ ব ভিডিও সে খাইনা বাকি ত্রিপুরা জায়গা মায়া দোকাপো থুর মসক বসা গাইস আমি অনেক জায়গার নাম দিয়ে ভিডিও বানাইছি বাট আজকে আমি কনফিউজ হয়ে গেছি কোন কোন জায়গার নাম দিয়ে বানা আরে নोंताबो কনফিউজ nya tongna heno বাংলাদেশ ni se ত্রিপুরা phayo hinge ba ত্রিপুরা ni jaga नोंताबो बाहायके साइमानाय बा ani लैखोमो जागा फाइ फोटो शूट खाइबायदि अरे घमंड तो इस बात का है बे घमंड ये Hey lekhomu ani lekhomu Dolrok bo saijong tama jani binoro tama se gaman ongjak tam lekhomu le gaman tong binoro 3 सप्ताह 4 दिन माइजाया हाइगे जे बिनि मखांबो ब्रासबो खाइदि खाइना खाया यांबो इसा बुरै रो हाइगे कान्ते जा खुनजरो लैखोमोले बिनि आमखां बाइसे ब गमेन ong tongturu bele khangrai no le wai samoya pai de chongsana sido mix खाइ घमंड ये दलाई डिस्ट्रिक्ट वालों का है घमंड आजा के मदरचोद बहन के लोड़े मच्छर की झाट Soine khitung kono din suja oya himani oya no iko orno sijago hinga dol ro bo jini tiprasa kaisa youtuber no bo bini rap song by rose khaika phiaba ang ar youtuber ni bumung na nalia tamne hinga ani channel bo delete ong thangnai se finding ke jeng asa kok saya goi bini rap song no khna lai nai Okay, let's go. Ang lekhomo chana mosung sukoti prasa rong ni chai tin ongkha ang mai machaya asukuran ongkha norok tam ana kisapano khairok jaya de ti prasa ron please norong ni lekhomo ano charo phaidi
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। Sodolo no kha kata khadi ang bo rap songman do ang bi neke te serious songman kaham kaham khe hinke dolo tinin video asung nong sike nung jede ani channel gatal ke channel subscribe khadi te like khadi share khadi hinke dolo manai sine norok by next video। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।